say chirem say o man Ghana kyerɛkyerɛfo a ene mako school awie na munya dwuma ye no yɛmfa ntumanum aban ye krado oba be fa kyerɛkyerɛfo empim du nsia 16000 afie mu aboa ma kyerɛkyerɛfo ma fi afam emu nkyeremu ye de besom na sebe ye beboa na o man Ghana todo na nya gidie e watemu adwana mu nte no o man Ghana temu for penny me kyerɛ ye chief justice Paul Bafuboni agaze kyerem say Mika say o man Ghana Supreme Court anya mfinhia no hane adunum nanso se Ghana fo anya gidie watemu akonnwa ni mu a na ye wokwa eno so mu kyeremu ye de besem awie nandada mahebadwa fie ho no mu wuru pam na ne nyina ne say o man Ghana abala penyo no kura nso na ye o man ona hwa tenatene so afom o de nkrata kwada mahebadwafo say o man behia tribunals our district and if your regions in them ekwaje twemamen tesane ekwaje atwetan mahebadwam ehoguru pa na nso ndada bibia kwawie ya o manya kwaje atum say 2026 tribunal bills no empenifu age ade atumu irane ba kyeremu ewo man Ghana ya sante mantemu akopiemu ewa so ye ohwe oman ya ho ne nsam so na onimnyamfo John Abdullah na Parker say kyerem say memfanto adehye mo sante mantemu asa hwe oman nam kanese ben siesie kama boa ama sante mantemu ehone ne ahosensem atimi akonka ne ntimo moden anya ani frevisa nche bia monkania no ebedundum eba ne sa na nya boa payakura ensam no pinana kan wa yese nkonwa besam mo sei awia pamto be kase wo DLFM ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so ne ka mo awia yi sei dwumadie bia wudi abahia mfidie wase no medafo adwuma ko ba ko pe ene betuma be ne sade ama wo meka eye live band ho nsem ope live band papa media so dwumadi ase a to nsafre eye fair group band wana mo pe betuma abo mo dwumadi ne makọ nkante ama wo ebia na wo ye wedding awade na wo ye ebia ye na ba fia wo ye wa ye bia na kwesibo ne beka ne se ye funeral sana uni ha okram ebia we do birthday parties wa woda na wudi anase wasun adwuma pon ho graduation adwuma na pon ho anase school wakwa wi a opon ho ne nyina betuma beso kama why ebia nsore nhia mudi ahodo bia mudi a mo behia live band wase no to nsafre fair group band na yen ene yemfide na papa de enti na ese ofre ye no enie de dikan ye wa quality sound de yemfide na papa ye sanso o professional instrumentalist ye ba enwum bia betu bi ye bonso a wani beje pa mo hu say yes ye no ye ni agrokro adwumedie bi ase sanse ne ye wa quality instrumenta wani beka ye ho ankasa upe ye chi akwanya ye watema community 22 Paulo so inside honom ene ebutu ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 sana wiai ye kanfo Lumba nsupa amam ensu ani din ana ne honam sene no mesrawo dwumadie bia wudi abahia nsu no aha ho enkokyinkyini ense wo bre bomodin na ka kire bia peso to nsu ne se wo Lumba nsupa ebise ne ye nsu a o man ebidi fo mpanifo agya tuma ekrogen na enika wonsa ka bia wo be firi afam nyarewa bia nim entonum bi wate esne do kromu nsu okuram monsa mo pe bia tu aton mo ne hawo wo de ne ba fra ho ma trufo didi so wo fra ye pe ne de bebrɛw dodo bia pe de bebrɛw ye de bebrɛw wi a ene ya hyantade kito bi pe na betua eben ye mpo a ye nya hwe ya homa ne nie 0549 889 685 0549 889 685 and 0549 436 616 0549 436 616 emre sem me ahodo apa bia wo nsa be kan be boni nyina de ma wo e wakase bo no esem okay kan ni a me kwa ne kontre nkro abaso mawie no edi a meje so yo wofa wase ade ayo te wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ene bantwere bona na otafri jame da me ho me pa me de kase bo no ekire mu ankasa ebesem na nsa na no me wofa ase rose gold usidi ye kase bo no eye de ba institution is Money na hopam. Rose good. Ye basisia. all those who have made this possible. I want to congratulate all of you. DL News.
yamamo akwaba Afrika sebono enchiremu eni yashaka sebona se ade Afrika na mampeni John Dramani Mahama kache na mampeni de nsima tudwa echirimu a yamfanto Ghana fo nyina ntitiru ne mu a mako training college sawie na monkrata asem ko nkan no maninye every sense mopa eba na omampani chirem se na ban ye krado sa oba befa akyekere fofoforo empim dunsia 16,000 aba afi weye mu na aboa mo man Ghana desuan sensem etimi ekonkane wo man Ghana mensini ene mantam ahodo nyina mu Ghana mampani decide to dwamra okopie mu na mekase obowura mu ewo peki courage of education wanom asidan chenchenchira anene betumi afa nipa beboro beye apem ne hanum 1,500 seat multipurpose asame ho masi ho no na efe pam na Ghana mampani kopie mu wase a ni nyinada na kane nafua emienu ento aba wo bono framantem eno no ka resetting Ghana to dwumadi eto etodwa ewo voter region ene Ghana mampani din semwe etodwa na mampani kirem sei yemfa tumanim sesese no one osoafo ohwe omansika sam so gusu dinkita ho se no anim yada oman benya sika bi emu oduro pam na yade afa akyekirefo pode empem dunsia 16,000 na boa mo man Ghana ade kire ehun sensem atimi ekompa enkane kram Ghana mampani kirem sei edu ba bia ne ha ne pa so bi beko school awie na wawie training college na ba kwatena fie sei unemployed tesenia graduate ade adea omampani kirem sei yemfantum anim abanye krado afie mu kuto akyekire fo mo wie school na munya dwumanye no emu empem dunsia befo madwuma na mosumatuma kwakira de school ahodom na boa madusuan sensem etimi akonkane omampani kirem sei sesi amikese no se bebo na o man Ghana ade hye nyansa no dwuma ebini madwuma betumi abo bio kama no manyam nimde betumi de ya dwumaden asomo men nwuma patumi abusuo no ajeso kyekire ni bam ni senti ompese yensuku no beda ho mpan na mofo ba kwatena classroom kyekire ni amadenti a akyekire fo no nso asua na classroom ba ko kyese ne obekọ na kyekire bia ni honom emu akram omampani se yemfa ntomani ase so be fam adwuma na boa na dusuan sensem akonkanen Ghana mampani esanso de abosebo kese emu oden ede bompelifo no moda peki college of education no say omaya de party kyekire fo pidi ama omanya omonkoso ene sana baita omachi omputudwuma hoto a wanom eye nyina mu Ghana mampani nsem no emu nkire mu no enie. I want to thank the principal, the member of parliament, and all those who have made this possible. I want to congratulate all of you and encourage you to study hard. We're trying to clear the backlog of your seniors who have finished and have not yet been employed. And so we've given clearance for the Ministry of Education to start employing at least 16,000 new teachers. DLFM 106.9. We want to clear the backlog so that when you finish and come, you will not have to mark time before we find jobs for you. We're also working hard to improve the conditions in all the colleges of education. We're building hostels, we're building other infrastructure in order to improve quality learning and all the other outcomes. And I can assure you that your institution is not going to be left out. Ani ya wuti yeyi eye Ghana mampani John Dramani Mahama. Yemfri omampani akache ewa dusian sensemu na yemfri ya nifanchire mwem. Ewa my Ghana atemuo ensensemu na mika sei otemuo fo peni ono na omei odaya na omechire Chief Justice Paul Bafo Boni akase chirimi sei se Ghana fo nya gidie ewa my Ghana atemuo ensensemu a na no ekire sei omanya temofo ya dwumaden pa titiri wo fa o my Ghana yasem di bia kubatan Supreme Court hyehye yepam na wo kirem a edum pempenso a chesoman dodo na ekasa wunya asem de court a emfo wo de kwasem ni bia medafo wunu sika de betua pro ne kankan hu sika de asan wachi na emfa kram aju ko tra bribe ansa na wasem no wanya kamafo na nimpo no eden pam aje wusanya protocol ente sa pa wa manyima temu hu sensem medafo ka tena be dwene ho wate
na obi awia okra nka onfa nko ande sa aka bebo wachire no ebesansi sika kwabrane awia kra now they said to dwamra na nchacha dwumadi akwaso ewo manhia hemfie ewo kumase asante mantam ne nyina da na fam oman Ghana ye Supreme Court kubatan emfinhia ohaduonum a enya na Chief Justice ekasa na wochire mu sei ehu behia pasa na manim yada oman Ghana temu adwane betumi ama agira na so peme ne ahwa hu ni sei Ghana ni bi obenya sem na ba kwadan atemu adwanom obenya atentene ewo manyim oman Ghana otemofo peni akasa echirem sem emfinhia pode ohaduonum a ya Supreme Court enya no eye nanso enya na bebo amede ahwahwa ye ho abakwase na bebo pa ne sei Ghana fo betumanya gidie ewo atemu adwanim titiriu efere pepe ye no kuradie ana tentene eba ne sa pe Ghana fo ani beje na atemu adwanso wo mdwumadie na tumya konkanen Chief Justice etirem sei na na matre nkonwa ene oman Ghana atemu afo kebo bebo pa momen yatimi akwanim nya boa masomdwe ne nkunimdie ana tentene eya adwuma ewo man mu o kire ne nsem sei. We celebrate this milestone. We do not gather merely to admire how far we have come. Milestones may matter because they remind us how far we still have to go. The greatest chapter of the Supreme Court must never be the one already written. It must always be the next one. That is why today's lecture is so important. Its subject goes beyond law. It is about the continuing conversation between two ancient and respected institutions that have shaped the conscience of our nation. One has spoken through stools, the other through benches. Both have answered the same human longing, that justice must be stronger than power, that authority must answer to principle, and that no society can truly thrive unless its people believed fairness still has home among them. Nanano, as Chief Justice, I come today not only to celebrate the court's history, but to express deep respect for the enduring contribution of the institution of chieftains to the peace and stability of our republic. Many disputes that could have burdened our cause are resolved quietly in our community through wisdom, patience, and reconciliation. The law recognizes this rule, and our nation continues to benefit greatly from it. As we look to the next 150 years, I pray that these two great institutions will continue, each within its constitutional mandate, to strengthen one another in the common pursuit of justice. Eni a woti ye ono ana waye o my Ghana otamuafo epeni. Ne din e the Justice Paul Bafo Boni. Yemfri o my Ghana atemuafo ensensemwe. Na yemfri ani fanchi o my Ghana ma hye badwafie. Na nansa beto dwa sei. Osafo ono ana wohwe o man. Ya tenten ne so a ono kure ne aban ye penin. Mekire Attorney General and Minister for Justice. Oniminyamfo Dr. Tamlik ayene eden krata ekoto magane ma hye badwafie sei. Oman behia tribunals bill ewo 2026 me bebo pa ma oman Ghana temmo hu sensem akonkanen na wo kirem sei edu ba bia oman ensem pina dedada ene asem ni bia hodo pina nanso ebia ka kira kyekese ada hono ma kyesa eba ne sanso na ha dwen ni senti oman Ghana behia menzini ene ye mantema hoto no eno ba ya asem ni bia soronko a omampeni bebo mranim ni a wasafata na oyo temuafo a ne dwumadie oni ye mro ye kura ne finhia ne mkonfinhia duachi obetimi atena sa asem di bia na no na wanom apaw abadwoko bia ka wanom ho na mahwe ho ne sei ntawantawa bia bekwaso fa busua ahinsie ene ne mahodo ebehia omanya edum pempenso a eno no entimi nkwa asem di bia kese bebo atena so no maboa na mra ho sensem akonkan na tentene aye adwuma wo manyim na asem we kwato ma hye badwafo animu no enya asem kuma ene ye kwa na bra ene ye first reading wono maye second reading wono makwaye akada taso miensa na kwa ma hye badwam ebekire mu sei sa emra aban di be yade be akwaye kotobe kuma omampeni kobo obidin sei won kwatena etemu ano chese obi enya asem a obeho animu din asem a wanyan sa aban mu nipa ya bi yentumi nka bi mawo na sa tentia be kwaso ntomo de amu so munyi ntumu kram na ndade na ma hye badwafo ekwa asetena na ye ne permanent sense mrai omutumi ese hu gina bomade ya pani pumasi bre
na no na oman Ghana openipo no da ya tenetene ano Dr. Damle Kayene e kire mu sem na ya krato ne senti masebadwafo nsisudua e wo so na ndo ada masebadwuma cha amehene right honorable speaker just say do no tena na dwuma na kire ye din oniminyamfo Kingsford suma na baben no wantimi masebadwamu nte no na bedi ya kire oniminyamfo benade nyamfo kotena na dwam ana obi se masebadwafo ne se na se no emra no omu kire msa ya krato wa ho asem kan pejansa ko yem ne yehwe ho ne ma ye putin chese me kese na dom kuma ne de e kire din ojugu ba mo kura na dom kese ne kire mu se emra we ye ni ho asem bi aka emu da ho kura jen e beboa Ghana nti ye nyina yensa wo soro ene ye ajatum timu mamode anfa kuma mampe no fa ne saten ahyasie na ye meye mra ne mo na Ghana temu ho sensem enko nkanen timi kese de o my Ghana tribunals bill penifo je de atumum na mo hwea ne mu se wakoma o my Ghana mampe no de ne saten ahyasie no mampe ne hyase ene ahyasie wi a ebe ya adwuma na o my Ghana mense ne mantemu no yanya sem ni bia so kra be fa ne set tribunal court. Now the consequential motion is 29. Mr. Speaker, may I Attorney move General Minister for Justice. the Tribunals Bill 2026 be now read the third time. I so move, Mr. Speaker. All members motion move any seconder. Mr. Speaker, I beg to second the motion. All members motion move and seconded. It is for the constitution of the House. I'll put a question. As many as are in favor of the motion number 29 at page 20 of today's order paper say aye. Those against say no. All members, the motion is accordingly adopted. An act to provide for the establishment, jurisdiction, composition, and operation of tribunals in accordance with the Constitution, establish the Tribunal Oversight Committee, and for related matters. All members, the Tribunal Bill 2026 is now duly read for the third time and passed. DLFM 106.9. Entiendra de si masebadwa fie ene ye de mu nkire mu asomwe yamfri oman Ghana masebadwa fie ne yamfie ne fa nkire mu ewa honene ensensem ho ne yankwa pie mu wasante mantemu na de hia mu wasante mantemu kumase ne mpotemu mmammaden nya botra kakara mu hia boot efri say enche bia munyina mkane ano mobetia ne preso nyankopon ya adoma edwode di anim ne de teso chese ne aduonu pepepe edwode edi anim yen eno be yakita won saboso ne de teso aduonu mechira July 20th 2026 ne nyina ne say Ghana Grid Company Limited etwede tia kan say Grid Company fo chire mu am wano ne Electricity Company of Ghana ECG ebe kan bom enafua pade de wo hontem we ya bosoma miense no ba be ya adwumaden ahwe ho ne say asante mantem kumase eye anwomaso transmission la no ba be siese ne kama bo manyinam kane ho sensem akonkane ede amamom na prevosi ya fantum anim wo hwe kumase eye anwomaso transmission line na ho ne no eye 364 megawatt pe na prevosi kirem so mutumi ye insiesie ne wi am de mo saba kana be kwa 1000 megawatt na we kire se nyinam kane ho sense be kwa nkan power sentiment am am infini nyuma muni hawo mo de nyam kane di dwuma wo mafiafie muni hawo mo nsa mo di bi ye nyuma nkuma mu nso muni hawo kura na boa ma nyinam kane ho sensem atimi akonkane e de ma de hia mo wo asentiment am emla dwuma de ne kwaso a openipo no no men oda ya ho ne nsem anom oniminyamfo John abdira ginapo kopie mu asentiment am eye kumase ahomaso transmission line ho ena wakase na okire mu sei yamfa ntumanim ode adesra mu odin pa de to asentiment amfu anim sei momo modin a na mo ne asoye a ehwe o man Ghana ho ne nsensem na nyinam kane aso anya baako na monyintum efri sei ensiese o mba beye ebedu baabi no ede nshinshi no ahwe baako beba enkra na betumi adum nanso mo hwe ma ne nche na mo abo modin asan so ne nyina ensiese ne hyepa moye de ma de hye mowo asante mantem okirema sesei wo hwe kumase anwomaso transmission line na semperifo ankwense kirema nkosiesia enche ne nyina bebuagu chese ebe jinsemu kura eba ne sanso a na nyina nkane ho sensem ebe jinsipini pataku e wasante mantem na wakasa kirem sesei ne wo hwe transmission line no wo kumase anwomaso na
enya mfinhia pode aduasa 30 years ene akiri oma yen kokura ne menwa kura ntuma hwe ne ya ne nyina bese kura ntie fa ntuma nim no akire mu aka ne no aso ye na adwene se nko betumi abu ne nyina to agu ne wazi foforo kura na so na wadwene hunu se ye bugu a eka beba na nyante wa efiri sai ye badwiri amanfo adan pina ato agu anu wachi nso ye besa atua mpatasika no oden e de amade hia wo ho beka na man so hia sika ne senti ze mo be ya ne foforo a ene ba bia homa ne fa no ye tu dua ba kwa de foforo asi ho ye tu ba kwa de foforo asi ho no na boa se be ye ka be bo no kwa no ye mo ka sa aka ne be boa na nyina mo ka ne ho sensem no akon ka de ma de hia mo wo asante mantem oniminyamfo John It's been a very difficult decision. We've been going back and forth how to go around this project. Kumasi, like you said, is heavily built. Unfortunately, over the years, there's been a lot of encroachment on Great Coast right of way. The normal situation is that the shoulders of transmission lines, there ought not to be any construction. But unfortunately, there's been construction over the years. And like you said, these lines are more than 30 years. And with demand increasing and also the installation of new generation units in Kumasi, we need to find a better way of evacuating the power. Initially, the work was supposed to take about 6 months. I directed that we compress and do a shift, different and multiple gangs, so that we can accelerate the pace of work. Based on all the effort we've put in place, we've been able to have the duration from 6 months to about 3 months. And like you said, it means that we have to take down this old line and put the new line exactly on that path. Other than that, we may have to break houses, we may have to demolish houses in order to put a new line, and the inconvenience and the cost will be unbearable. And so given the opportunity cost and given the situation that we find ourselves, we've come to a conclusion DLFM, that we need to bring down this old line and erect a new line. We cannot postpone that forever. ECG did some major works recently, and so the people of Kumasi, you will see that your electricity situation has improved significantly. If we don't do these improvements, it means that if we don't do it, we could risk collapsing the entire grid. And so bear with us. We're going to have a systematic planned work. If it involves that we have to take some place off temporarily, they will do that. But we would inform you ahead of time. Also, our objective is to ensure that we do not disrupt business activity for a long time. And so please bear with us as we go through this very necessary phase for the next 3 months, so that we can have sustainable supply of power. To upgrade from 300 to about 1,000 means that you are doing about 3 times that capacity. Ani a woti ye ayo soafo no no man ohwe ya ho ne ne ensensem esom mekire Minister for Energy and Green Transition oniminyamfo engineer Dr. John Ebu Jinapo yantoa kaseba no soem na yamfe ani fanchire o my Ghana adwadie mu ensensem na Ghana fo bakaya ene president Adema Group Indium Tasenya semukumo papa kwa sindium na to ni pieto kwa twanwea emene bi atwam efisa GM Bank tasene savings and loans eguye ama na so yehye ina odi asemu ye kwada na o my Ghana court of appeal ena mkwatena so afia mu ena no batu dwa sei papa kwa sindium wo license ade adwuma na otumi krata na yasando ade ama ho ho so sabrobe entisan ko na koye adwuma na Ghana fo ado moka no beju sika kwatua na wonso filifam kakra no mabre pam ne papa kwasi num beda Ghana fo ase eda Ghana mampeni ase ene atemu agua ne so mawomode ama atante ne aya adwuma na se ho no mancha bia na yenya nkrata bi free Supreme Court abasai papa kwasi ndum ene Bank of Ghana fo kiremu am sa tumi krata na wonsa kan ya Court of Appeal de ba ye no wamo mpini o wamo san ba je krata na akoto dem atum kradu every say one san fantasy ubetumi akoso ama GN Bank savings and loans na ye adwuma kram na nsem we mu na vice president Adema Group Indum na now for you wusu aka say kirem say wamo de yemfanto Ghana fo anim say wamo ogidie pa so man Ghana court kuba time Supreme Court obahwe ma tenten ya adwuma ede afa Court of Appeal wamo wogitum ma license na ya adwuma pa every say GN saving and loans ne yade a o memfo mama yimra biam na wode mu kirem say Supreme Court inkrata wode ba bonten no yamfa to Ghana fo anim say enya de a wonom a suspend wonom nkrata so
Quarter of April atemu de ba bonten no omagbo ago na mamu no wano mu kire mi say Bank of Ghana mu kire ma hwehwe mi ho say kwaso de form krata se mu ntini nya de mama ho kwan na wano etimi edi dwuma sem GN saving and loans na mna oje menen sentwe fo kasa na mi so ofu kire mi say yem fanto Ghana fo anim say we de omde aba ne stay of execution pe eno nkire se mo krata sem no court na boto agu de bi kram enti pa my Ghana Court of Appeal by and go to swa ya dwuma enti enche yen hwe Ghana fo anim say we yen kwese hwe said the tebia GN savings and loan ska crab na be ya dwuma ma Ghana fo nso etimanya dwuma ye o kire mu say we are very hopeful that at the end of this process the Supreme Court will once again rule in our favor as the appeal court has done. So it's not as if a ruling from the Supreme Court has come on a substantive case. It is when we were hopeful that at the end of this process, the Supreme Court will once again rule in our favor as the appeal court has done. So it's not as if a ruling from the Supreme Court has come on a substantive case. DLFM. It is when we were entering into execution of the ruling of the court that they went to halt the execution, which is the stay that they filed, and that was denied at the appeal court level, and has been agreed on the Supreme Court level. But it has nothing to do with the substantive case, because as it stands right now on record, we have won the case. We have won the case, and they are appealing the case to the Supreme Court. So we'll go there and we believe we'll win again. Any ye no ono ana waya vice president Edema group intim nana ofori owusu ena mote ne nkan hey papa kwa sindium bompayo me wo fa ase no nyomo no reverend friend say nyako bompayo wa bompayo nkunum na wadi no mbesa atwo atwo anwem hey papa kwa sindium abro from PPP ya bro papa yantu aka sebonse yempiem MPP amanyoko na kaje mika se amanyoko na ni abrese kradoma wanom epa kanifo de ama wonom ewo mantem eni mensna hodo ni nyina mu na mika se asante mantem oba ba kwa watwe ne din na wadi MPP amanyoko ni mutentemanya chepa na oba dwumade ahwese yeka emadom frefo e de MPP amanyoko no betumi anya gibre ne yesi ne sere so no aboa mane makwankan ne den aden ahofadua Ophelia eye samamba prempe eye kese wakase kirem se ne mla ne pa ye enfresh na ye pobia obetimi aboa aye dom ema dom frefo e de mpiam yokro no nkra beta wasante mantam dia na ye wono am ye ma medin sandu tudwa kirem se sesei wabomodin yakofa ne nkrata meche nomination forms na wafilia wiedi yakwakoma empenifo se manye MPP regional headquarters okuma se monyira mohwehwe mukama nani abere pass opese woye eye emadom frefo mfama MPP amayokro no nkra betam ewo asante mantam na mna ofale ne nkrata wie yepe na wakasa na okire mi sei wohwe nimpa woda mo petumi na obi adi mu nanso ne monni ba gwagbo pa wasante mantam dia MPP amayokro ni ade am edi twam kranti ono ne yeto aba na osafata na wo kira meka sei wasom MPP amayokro no ewo subin abatompe suaso eni akanie dibre bia wadibi every jesanie organizational level including youth organizer waje wakwakwaye emebunu dom frefo de mamanyokoi ewo asante mantem eno achi eni mensini twetwerefo constituency secretary waye efi electoral area coordinator waye bi deputy women's organizer waje sesi ayimpoi tese wabo dwumaden sei subi constituency communications officer tese we nyina dadia ne ye po bi o waka ne honhom pa so betumi aboa na MPP asante mantemu waye emma dom frefo ama wo mode a mo sa ne ho na maboka kram na wa kirem tese be yesi akan na se muyi mercy frim ede jona na yi ukwehye mu a na we de muntumi nhego mboka fenfram ne senti sesei mu penin pa wasafata pa wasantiment ane mu dia na obeye emadom frefo amanyoko na wasra mu wada sele wasi bia so amanyoko na kene wada kene honhoma di
na wabra pa na wada supedi o amanyuko no mu no osere mo fresh pen wasafata sa amanyuko no mbetumi atobade ama no tirem so oba akane honhom ene se yebo na nipa fa ahudi akwanka amanyuko no beboa pa na mpia amanyuko no so matimi afili apam odin sem sei atudwa so beboa pa Dr. Mahunu Bawumia 2028 omunyina gitumi e de ma MPP amanyuko no mo fa se Ophelia Prempe fresh ni semnie no kwenra eye me maame fo be family forms enra iti enne no sene ya mamre ni enhihye yetie no ye wo up to ochina so be submit forms ochina 5 pm iti enne mi wi anam suno ene de ye mra ni embe submit so far the process no aye kama aye kokokokoko everything is on point bibia ye kama ya ba be submit iti ye wie ye ko na fe yesi form na de na aka no yakwa akoye ewofo na obi beka say adan na woman for women's organizer emede mommy can say me member na dream dance I decide Argentina team na Messi ejinem na wo yi Messi free one ma o say who go fa Jordan na you about be replace Messi that is what njano because obi enim say Messi is striker ojina boss on so ojina boss or they call sa na me predecessor no you be very vibrant ojina growing mountain so ojinem na sabi say me predecessor and to me maybe o ma na ni replace and should also be somebody and also carry the same energy our deba and it's the same energy and I be deba when you know when me be a dream back sense society here I show say the youth in the country are more than able and research has also gone to the extent to tell us say samanyo ni party be able to me power be and just youth no and more and no na ma yenuanum bia omni ye be kwa KC 2028 no o ma start your involve youth more in the activities and ye be ya ade omo party ne be ya attracted to them na me asumi jaw na me hwe soma ma som party from polling station me be ye electoral area coordinator me be ye constituency officer my ye deputy women's organizer back na me ye communications officer so wa wo hwe se ne make say so hu communications ma we gidere good eni ya woti ye ma me ne ni abere pa wope ema don frefo dibre ewo MPP amanyuku na kache ewa Sante Mantemu ne din dia ho fedua Ophelia Samampa Prempe kese dodo avane say fresh na wote nindi yankwaso anyina mo ewo MPP amanyuku na kache visa sabi mpanin say efina aba ne yedie visa wonom na omonnam ho apaso enti yesa wonom ho a na se yensa ka poma ne yanwam yenko PM o man Ghana ye PM Mantemu ameka say second vice chairman Edema Eastern Regional New Patriotic Party MPP ayam wo fa se Frank apia dodo avane say oyel mani te sika nwa wa hom abomade yakwafa na nkrata wafara ne kama ameka say wo kirema sese no opetumi ni bio momfa ma ne pa yakopon ya atoma na bibia ye kama na omesam pa okwampa so enrada na odin say de tudwa na Mr. Oyalemani aka say kirem say wo hwe experience pa asua hu na wanya amanyuko na kache na dwumade ya wapo emfinhye ne atwa mu na bomade yakọ fom ekwapiretumi edema MPP amanyuko no wamfempe miene aduonu enan mu a oyade pam chese wo hwe abato mpeso so ahodo na MPP di munkunim pa wo ye sentiment free wo pe epie Mantemu ne beto so mienu a na se mo konkoden pa ne senti se beboa na 2028 omade nkunim ne wo matwa NDC amanyuko ne bonga late mo be fa mana tena so no ehu be hia se ono ana beto aba no asan ediama no Mr. Pia akaze kirem se obesere esi ahene tu ahenefo a mo ye MPP amanyuko ne ma ewa pie Mantemu se ebe na so tamaso biu ne senti obape babo ne homoden aba emma nkebo mapa aba amanyuko ne monya team ano be ye dene ne matumade nkunim ewa mfimpi mienu ne aduonu nwatwa batum o kirem a ade aba ko eka ma amanyuko no mantimi ne nkunim ewa mfimpi mienu ne aduonu na batum ne nyane sei na menteme ho asena yompo ewa MPP amanyuko na kache amwamo enti afi ni sekatumi obeboa pam wababo ma no kama na ntawantawa ne wasiesie ne fine ne ba ne sa penkunim die no monam kwantempon no so ne sa o kirema sesei obesere MPP esi ahene na tu ahene ekwanya sato ne dibra no wasampe
Monto abanemano monto man prempe no my second vice chairman no aba PM man temu MP ba mayoku ne be ya kra be hweda monso 2028 makwaje tumi no aba na no mapa akọ ede mamo edi kan me da wase na mesan da wetiefo ne ahwefo nyina so ase said that wonim no party no internal reorganization you start away from polling station yaba electoral area coordinator and yaba constituency and yamiado yaba region no kre me jedi say emra party be kwan to for the regional elections no me share me experience I mean the polling station eba constituency e moving fi constituency ba region the last 4 years jumadin a me beboa me penny for region o share the whole Ghana by to the last election now. We Asante regional and Eastern regional. These are the only two regions on where Jumadempa and your party. And if you say at this moment you have experience. Na Jumadia me ye the last 4 years. No, you better be shemukina. Na ye Jumadem. I'm a party no. Ayako position to me the party then asambakuya. So enuntina misa a contest bio. The make trade delegate say omunhu ejumapa ye be ye. Say Jumana ye sign ba ababe traso. Ye best to bibiara say obi amfa nkabo modo mpapa mu nyina ntonchen. Na party ni here nkabo. You bet me dinkunim 2028 I say enkabom. I'm telling you say the last election ekoye no na ye wo good candidate but na ye weak party because na party for no fashion say we mu na edoso. We share NDC no go weak candidate but na party is strong. That's why NDC was able to win us. And it ye ba bio no ye kan humom as a party. Ye kan humom as a party na ye ba kwan say prayer we ba kwan obu ma na ebu. But say prayer ba kwan obu ma ye den embu. Ye enkabom ye bet me win power the next coming election away anymore. DLFM 106.9. Eni a wuti yobawura epie mantem ni mu am. Ono ana waye otitina ni abedi akire edema MPP amanyoku no. Ne din ade me wo fase Frank Mr. Apia. Dudu abono mane se oil money. Ena wote ni nkan na mane boy yansem twire ni. Ko tehine kofi obo. Kofi anantuo ena de firi o my Ghana. Ya pie mantemo ebesom yen yenyina we tinem adwenkyira ne tew emfansemo e wo Facebook no so a me wo fa se dollar ya jawaje di ba na we se o man ha o daddy Lumba ba Sammy B ohwa me live e di free Christian village achemwater enche kase nkoma na dofo nyina DLFM news wo chawom ona po obia kwada solofu ne solofufui e na ode aka ho kaka di ama bole na ode nam na me wafa se abeka Sandra abeka odi abano wase dear news or share live at the free time a free zone. In fact kasi abono nani age ho bruta eja wompa na odi aka ho de nchia edema ya maame odobro ni ahwia yi yenyina wetina kasi ebo ne mu nukom se pon ni ansoro nkonya na nadwo asiki na pamfo maji radio no na mesam so mpade am awoda ba ko wa ha ye monitew na yensoso na our Eastern Regional Correspondent Edema DLFM 106.9 Eyam wo fa ase ko ntehine kofi obo kofi ahon fa kirem se ne na de nyina na ho fa dua o jesa onte ne hu jai kra ne din ade Ernestina anane amponsa kentampo ana obutuo omo awodapa ena twedi yampon yankopon wa na de ne biu wa bia kwan mu e ma jese wa prapramu a ode afi ba ko aka amfie ho a ene our sweetheart today happen to be a birthday yama happy birthday long life prosperity enkwatenten yesterday am yampa bone say one nyankopon a waka na me wafa ase na bebomu no omonka mu kama na me yese bo ba ko mu ade ampapa mu bia nimu omo odo soronko na ndam ntamu na dache ne mapankoma mo happy birthday to you. My home fedua within ede. Ernestina anane amponsa. Working tempo. Ya menshira pinu awoda no. Onye ne sronko. Wei every. Ya na musini atonkra ma DLFM 106.9. Ewo Eastern Region. Ko tehine kofi abo. Ene dia wudai. Eba ye kase abo ne ye dia si emusemufo ne ya Miss Mabel antwe home fedua. Ene se mu ema yen. Me wafa se Iron Ball Champion Taylor. Ansroja. Enipa ba kopa waka ne ho asem onfa anya hwe ono wa hwe mpo ne wahu ono wa boye mfitade ku onfa hwe nya hwe mfa ne ho mpo odi apm wo Facebook and afi yiti makase bo no wonya behwe ye ene wachi na Mr International Technical Producer obodwumadin brutam Mr Nhyiraba Kwadwo abona man se DJ Zgbin echinchim kasafrem fuma de sumya wiei
Sansana Mr. Sammy when the dinner yes masters Makel say would you Saminka Mr. Makel say Fiura Eba mo ba huhu mu ne honemani makase ebo no me ho amasem okenkan ya me kwa ne contract abasem wona dia meje so ya wofa o si ade ya the one aye o wofa o se ade ya the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B me sa so a na najwa sirki ready mu yansa nto a asemu makra Jackson daddy Lumba nyum roraka wife obodjumaden bruta daddy nyuma wote a wonte ase manokwa na wonkyerkyere mawo ene wachi ensema hodo a efanye motofo mabobra pa omonyuma a wonte ase mu nkyerkyere mnya na sade so babesom sompa ene wachi sexy tenase a emu odesa no manam eba na baba ya adwuma kwabefo mbebo ma ya kyerkyere nyum no nyina mu enti akonwa free samde kwapem na miensa ya omodia ene ye nkai dum se na ye Friday ene ye fia danti nkai dum wodi hia bia wu amesrawo anyum ne bebo nyum na free hanom kache DJ ni so mfa wurade to DLFM 106 na ye monyum na mamo na asa no monsa wo ho su ne de ya de besu ha mamo aduane no so munni ye mpa aduane no munni na ye nsu ne ye nsa nso mamo nyum e bibia nya kama fama visa ne eye mochire market day yema mu nyina moniti ade hye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo pokwase Nhyiraba Accra